Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşgû birayê bi rûmet Müslümanên qedir bilind. Kesê ku min temaşe dike dixwazim îro li ser mijara Zeyd û Zeynebê. Zewaja Zeyd bînî Harise û Zeyneba qîza meta pêxember û her wisa zewaja pêxember bi Zeynebê re behs bikim. Ev mijara hanî bî benîştê devê kesê mulhid û müşrik û kesê nemûslman, kesê ku di qelb û zihn û mejiyê wan da kîn û nefret heyî li dijî İslamê û Müslûmana qise dike, her wisa bi fikr û ramanê xwe yê geniyê mijikê bi kufik dixwaze meselekî ku Xwedê Teala helal kirî wek tişteka heram nîşan bide însana ji dîn û diyanetê dûr bixînin. Rastiya mesela Zeyd û Zeynebê çi? Zeyd bînî Harise çawa bi Zeynebê re zewicî û çawa Zeyd jina xwe berda Pêxember aleyhissalatu vesselam Zeyneb mer kir. Zeyneb qîza meta Pêxember aleyhissalatu vesselam qîza Cehş bû. Mêr kiribû, mêrê wî berda bû, hat jina bî bû. Zeyd jî bi zarokî kole bû. Hazretî Xetîca xanima Pêxember aleyhissalatu vesselam bi koletî kirî, bi zarû bû bi koletî kirî. Hediya kir ji Pêxember aleyhissalatu vesselam ra Pêxember jî Zeyd kurê Sabit, Zeyd kurê Harise afû kir. Zeyd kurê Harise azad kir û kir ewladlexê xwe bi kurmancî divê kir zirkurê xwe. û gelekî jî hez kir her wekî kurê wî bû. Lewra di kultura Ereba da ewlatlığı mera yani zirkurê mera wek kurê mera bû. Piştî wî Pêxember aleyhissalatu vesselam xwest Zeynebê ji Zeyd re bixwaze, qîza meta xwe jê re bixwaze. Pêxember aleyhissalatu vesselam çû Zeyd ji Zeynebê re, Zeyneb ji Zeyd re xwest, Zeynebê Zeyd qebûl nekir. Lewra Zeynebê dûgez qîzeke jineka bi eslim azadim hurrim, ez narim bi kolekî azadkirî re îsanekî pole re nazewcim. Lê ji ber ku Pêxember bû çû xwest rêjê dernexist Zeynebê qebûl kir bi Zeyd re zewcî. Her çiqa zewcî jî tu carî nabera wan xweş nebû, li hev nekirin, li hev nehêwirîn, bi hev nesetirin û li hev nebanîn. Yani bana wan li hev çê li hev nebaniyan. Pêxember aleyhissalatu vesselam tim ji Zeyd re digot jina xwe bigire, ji Xwedê bitirse, jina xwe bernede, dibû ku di rojê pêş de hûn li hev werin. Lê Pêxember aleyhissalatu vesselam bala xwe dayê ku Zeyneb û Zeyd êdî ji hev re navide hevdû berde. Vêja Pêxember aleyhissalatu vesselam ji ber ku Pêxember Zeyneb li Zeyd mer kiribû, qîza meta wî bû, got min qaşo çiyî kir, dibû ku bi xirabî kiribe. Lewra gava Zeyd Zeynebê berde, kolekî jina xwe berde li gora kultura Ereba a wê demê. Kesek îro şûnva bi Zeynebê re nezewce. Ya bûn sebeb ku jin Zeyneb behecike, em bê perîşan bibe di nava Ereba da, ketû tatîra vê ewa hanêna. Xwedê Teala li ser vê mijarê ayet daxist, Sûrê Ehzab ayeta 37 çilî her wisa em ê ayeta Sûrê Gafir ayeta 19 jî em ê qise bikin. Ji ber vîya Bismillahirrahmanirrahim Xwedê Teala di Sûrê Ehzab ayeta 37 da wiha behs dike. وَإِذْ تَقُولُوا لِلَّذ۪ي اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. Kanê dema ku te ji evî kesê ku Xwedê lê nimet kiribû ku bibû Müslüman, yani Xwedê pê re qencî kiribû ku dîn kiribû para wî ku bibû Müslüman, û her wisa en'am ve en'amte aleyhî te pê re qencî kiribû, te ji koletî azad kiribû, Xwedî kiribû. Ya Xwedî re divê ji Pêxember ve te jî re digot, te jî re wiha digot. Emsik aleyke zewceke, jina xwe bigire, jina xwe bernede. Pêxember ji Zeyd re digot jina xwe bigire, jina xwe bernede. Vetteqillâhe, teqvedariya Xwedê bike, li gora heq û hiqûqê jinanî û mêraniyê te bigere. Ev jina te ji Xwedê bitirse, jina xwe bernede, dibû ku tu rojê pêş de hûn ê li hev bihêwirin, bi hev bisitirin, em li hev bibanin.
وتخفي في نفسك ما الله مبديه تتشتك النفس خدا ود الشرط يعني فكرك تهب ورامانك تهب جتوات خدي ودار نخ خدي اشكال نكفش خدي اشكال ناكم وتخشى الناس تشخل كده ترساش بيخمبر هذا تجلومي لما كرت ترسيا والله أحق أن تخشاه حربك إيه هري لايق ترسيد بوش خدي بترسيا دفردا بيخمبر شن نفسه خدا بعد الشرط لورا زيد زينب برده قوا زيد زينب قيزا متى بيخمبر برده إدي كسك بزينب را نزوجي لورا تقول جنا كولكيه بيجا بيخمبر بو سبب كو زينب زيد قد وهاد بردان و دقارب بهجقه دقارب پریشان ببه دقارب رسوا ببه و کس برا نزوجه هر وسا دبو کو پیغمبر د نفس خدا اهوا فکری به گوته بگو مادام که کس به زینه برا نزوجه از دقارم بزوجه لیجشتش که ده ترسا جلو ما لومکارا ده ترسیا گاوا از بزوجم خلق نبیجه پیغمبر علیه السلام محمد چو بقیزا کوری خوار زوجی لورا زر كوريوي ام اولاد لغي من كوريوي بو خدای تعالی رخص وی قانون هاني وی عادت هاني جنوا عربا راك گوتج لوما كرا ده ترس تو وی خلق بي چوب كورا بجنا زر كوري خورا زوجي لتو اد اكو تجي بس دوي تجما بترس لورا خدای دويجا فلما قضى زيد منها وطرا گاوا زید جنا خبردا او تکلیجی بری قطب اسیم بهو دروجی خو عدی خو کشان زوجناکها ما زینب لتماركر چرا ما زینب لتماركر لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا جبوكو لسر مسلمانا توكي ماسي تنغاسي انبوي خلو خاركي نبا غاوا زركوري خوان جني خبردا ويشغي تم نسبك نبرا وانو كوري واندا تونه جنا كوري وان دكاره جنا كوري خو مارك دو انسانكي ناهلويه انسانكي غريبه او عادتي هاننا خدای تعالی بوي مسئله هان جنا عرب راكر كو كسي كو هندوي كوري من نكوري كوري خلقيه وكان أمر الله مفعولا خدای تعالی بوی آوی امر خواه حکم خواه بجی آنی هاتیه دوردا خدای تعالی جی پیغمبر دوی زید نکوره تیه کوره خلقی دما زید زینب بردا ام زینب التا مردکن هر وسا هر مسلمان گرسر تنگازی کی کماسی کی تونه دما اولاد لغیوان جنی خواه برده دکار مربکه دوردا هنک افترا بوختان و ام بویجن ددی قودی لسر وی مسئله شکرنی تی گوتن پیغمبر علیه السلام روکت بردر زینب را درباز بیا زینب ام بی جلو برکی تاملی نبی نفتازی بی پیغمبر زینب دیتی دل کتی پاش زید هاتی زینب را گوتی ام بی زینب زید را گوتی پیغمبر دیتم فلان اوانا حمو ورن دروان نراستن لورا زینب برياكو بزيد را بزوجي جنا قيزا متى پیغمبر هر وسا جنكا بيبو او پیغمبر هر روز زينب ددي قوا دلي وي هبا بكت جي حزبكرا ويجي زيد را نخواسا ويش خورا بخواسا و بخواسا جي دگو بسر چاوي خوش قبول دگرت لي پیغمبر تشتكي وار نكر شو جي زيد را خواست اف تشتدن تب ددو قوديه چimki پیغمبر حیات داوی دبن کنترل وحی دای اگر پیغمبر تشتک شاش بکا دی خدای تعالی او راز بکرا لورا خدای تعالی دو سوره غافر آیت 19 دوی يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور خدای تعالی بچاوی خائن چاوی کو بخیانت الانسان میزه که خدای تعالی پیزانه او تشتی کو د قلب مرف ده هی خدای پیزانه تشتی کو قلب ود شیره شخوات آیت جوار دوی تو آیت دویج آیت 37 دا دوی تو تشکی د نفس خدا ود شیره ها خدا پید زن دوی تو ود شیره کو خلق تو خلاماش ده بگه بچی کور بچی بجنا اولاد خورا زوجی دورد آیه پیغمبر بچاوی خیانت زینب به ذکر
دی خواهد تعالی بحث اویش بکره و دی انتقام جی پیغمبر بکره آنجا راز بکره جوی امتزانه که صادق الوعد الامین پیغمبر راز دویجه استق الحدیث کتابا خواهد تعالی ان کتابا راست و دزا خواهد تعالی ام بخدا باورن هر تشتی که خواهد پیغمبر گوتی راست درسته که پیغمبر بچاو خیانت لجنا کسی که میزه نکرد عزیز میزه نکرد زینبش میزه نکرد sadece ترسا پیغمبر او بگو زینب زید برده زید زینب برده تو گو دناو جواد که دا بهجق پریشان به کس بیارا نزوجه پیغمبر گو گلو اسبیارا بزوجم چره او گو چون بکره بجنا اولادقی خوارا زوجی هر وسا تاني هب اوج خدای تعالی گو بیم مجره هانی گو خالکی ندرسج مبترس املتا معرض کر سوره احزاب آیات 40 دا خدای تعالی دویجه ما كان محمد ابا احد من رجالكم محمد باو زلامه کی جواننا yani محمد نه باو زیده خالکی دو گو او ددو قدی ایروته کرنه و شاغی جهاد کرنه گو پیغمبر چوی به جنا ام به اولادخ خوارا زوجی گو خادتانا دویجه محمد نه باوی ظلامه کی جویه یعنی محمد باوی زید نه زید کوری خلقیه ولكن رسول الله وخاتم النبیین پیغمبر محمد ام به رسول خودیه و هر وسا خاتم نبیانه نبی هری داویه وكان الله بكل شيء عليما خدای تعالی به هر تشتی دزانه هر وسا خدای تعالی دویجه ده سوره احزاب دا دوی کسی هر انسان کی دویجه هون انتصاب به صلب وان بکه کی جسلبا کی یعنی کی جان زارو جپشتا کی او کوریوی او باویویه کسی جپشتا مرا نبه سپرمن مرا نبه ج سلما مرانه به او کسا نکوری مرایی کوری خلقی زید جی کوری خلقی بو هر چقا پیغمبر خودی کرد بو نکوری بو و زینب جی قیزامت تاوی بو نبوکاوی بو اوانا کسی کو وان افترا وان بختنا وان دل رشیا وان دل گلیا فکر و رامان خواه مجو فکر و رامان خواه بمجو کو گنی و دل رشیو گنی بونا خواه دخوازن اسلام کم نشان بدن اسلام منا بحرا ببینیه به چلپا دوی کوچکا ای انسان پیسو گمار نه حرمن نه لیستگا وان تشتی هنه نه او خود تعالی زینب گاول زید پیغمبر مار کرده دور تشتی که تو نه کسی کو خود باور نکه کسی کو قرآن باور نکه کسی کو به محمد علیه السلام باور نکه چه کاری و به زید هی چه کاری و به زینب هی چه کاری و به قرآن هی کرویشی وی کاری وی چیشی وی پیکتی لاره هم پی باور نکه هم چما پوزی منا کفچان نشودی خود نا کفچی را دکن صلاح و رز و حرمج بوه